Tlokeng ke ngwe di councilor tse e leng gore di dikaganyeditse toropokgolo tota di dikaganyeditse motse mogolo wa lehatshe leno e leng toropokgolo ya Gaborone mme kgaolo e hitlhelwa ka ha botlhaba ja motse mogolo Gaborone hela ha o tlola ano ka ya notwane councilor ya Tlokeng e okametse tsone motse wa Tlokeng re tla tlhaloganya gore le eng gape go tswa ho se se gauhile motse wa Tlokeng mo nakong eno councilor e tota e rwele morwalo wa gore e thusa setšhaba sa Tlokeng le morahe wa Tlokeng ka ditlamelo dipalo tsa bone tse e leng gore di a oketsega mme di oketsega jaana ke gongwe go tshologa ga toropokgolo motsemogolo wa lehatshe leno bo go ama jalo dikgang tse di akaretsang boroko e le ga dikgang di ntse jalo councilor eo e hela jaaka tse dingwe go rala lehatshe leno e le bana ke dikgwetlho di le mmalwanyana tse di akaretsang go tlhala ga ditlamelo mo re go bona go diragala ga le gale ditlhabololo tse dingwe tse di le gore gongwe di diragala ka bonya ka mabaka a harologaneng gongwe madi letseno e le mangwe a mabaka ao mme moso wa gompieno re buisana le modulasetilo wa councilor ya Tlokeng mme o ntiretse bogatso go lekola councilor ya Tlokeng tla ke tsese ba ka se maitso ke go dumedisa ke be ke go amogela ke le bogana kwa go tla ka kwana ke a leboga mme ka la katšhane ma ke simolole ka go dumedisa ke dumedise batlokwa banni ba Tlokeng district kana ke re Babina Thakaduma lo yana ke go dumedise batswana botlhe ba ba re ditseng Botswana television ke a go leboga mme kana re ebile re go amogela yana councilor ya Tlokeng ke heta ka yone le gale motse wa Tlokeng o le ha gare ga maipelo a matona tota a ngwaga wa 145 le tshwaragane le bone emma re tshwaragane le morahe le tshwaragane le bogosi maetso gona le bone ba Royal Trust le yone komite kgolo e ipaakanyetsa yone 145 years celebrations e le gore re le councilor re tshwaragane le yone okay ke bayana ka bana ba heta gone ha ka ditso tsa motse wa Tlokeng le tse dingwe tse le gore di ka solohelwa mo moletlong o hela mme a re tsena mo puisanong ya rona mo tirong ya councilor batho pele jaaka ha re solohetse go tswa mo di-councileng tsa rona councilor ya Tlokeng re bua ka kgaolo ehe a re bua ka motse wa Tlokeng kana go na le metse e mengwe gape hela mme gape bogolo bokae emma ke a leboga motse wa Tlokeng ma ke motse o le nosi hela mo districting yone ya Tlokeng mme ebile ke motse o ko botlhaba ba wa toropokgolo Gaborone jaaka o sa tswa go supa mme ebile le motse o e rileng ka 2022 census ya supa ha ona le batho ba le 55,500 plus ka mme ka nako e o na le dikgaolwana tsa botlhophi di le 8 mo bogompieno re supa gore dikgaolo tsa botlhophi di ne tsa gola tsa nna lesome le bobedi re councilor le re na le ma-councilor a le 15 a le lesome le bobedi le a tlhophilweng mme a le mararo e le a itlhophetsweng ke tona okay 55,000 tshwanetse le district council mme ga se gore gongwe le ka tla mogopolo wa gore le ko go urban council kana go kgaolo ya gago morahe mo kgaolong ya gago o ile ba council e ntseng jang ke itse gore tona o na hantsha gore gongwe go na le tse dingwe tse di tla akanyediwang ka mogopolong le ikutlwa jang ka mogopolo ka go kgaolong ke a leboga mme ka la katšhane ke tshwanetse ka supa gore batlokwa tota ga ba ise ba goroge mo go amogeleng toropo batlokwa ke batho ba e leng gore ba dumela gore ba mo toropong gale ebile toropo e tla tswa mo motseng wa bone ha o ntse o gola jaaka setse go supega la bona gore mongwe le mongwe ha tla wa Tlokeng go supa gone gore re setse re tsamaela gone ko yaanong gore hetola gongwe go tla ga go nyeletsa yone ngwao ya rona e leng gore ke lone le tshogo la rona le letona gore mme yone ngwao ya rona ha re le setse le re ditlera gonana go tle be go diragalang ka yone so gona ma e somaretswe rena keletso ya rona ke gone gore re le batlokwa re eletsa gore re somarele ngwao le bone bana ba rona ba tle ba utlwe maungo a ngwao ya rona ka gore go ra gore kgaolo tota district ya Tlokeng ebile le one motse wa Tlokeng o le nosi go ra gore ga gona metse e mengwe gape e leng gore batlokwa ba mo go yone ba ka ibitsa ko gae gantsinyana ha re o boka ra rete it's a smart model village a one village district o ke motse o le mongwe hela mo districting ha gona o mongwe right dikgwetlo tsa lona ke tse di hapegileng motho o tshwanetse re amogele se tota gare ka kera se ra itira ka ga re se bone ga mme tla ke go sebaka se gongwe wena o dinang kole ke ra gore ha o bua ka motse
e le legae la morago go teng ba tlokwa mme legae le na le 55,000 ke palo e go godimo hela thata mo ga o tshwantshana le metse e mengwe ya magae a meragi e mengwe ya Batswana a re utlwe ga gore dikgwetlho tse di lebaneng council ya gago ga re bua ka batho ke di emma sa ntlha gongwe nte ke supe gore kana motse wa Tlokweng o na le ditleliniki hela di le 4 le di-primary school di le 4 le di-junior school tse 2 tse e leng gore ga o lebelela yone palo ya batho ba ba 55,000 ga go kgonegale re itlhela e le gore se sengwe se se oketsa le dipalo le go heta ke gore ko gone ko botlhaba ba motse ona wa Tlokweng re bona gona le motse wa Modipane le Odi o e le gore batho le bone ba ntse ba tshologela teng ba ga teng mme maitemogelo a rona ke gore le bone ba ba ko bo Modipane le bo Odi ba ntse ba tla dipateleng gone mo Tlokweng ba tla clinic mo Tlokweng ba tsisa bana ba bone dikolong mo Tlokweng go lo mo jaanong go hella go dira gore e be go nna le high demand re sa kgone gore re service batho ba rona sentle mme hela tota re na le tlhaelo tota e tona especially ga go tla go tsa bo tsone tsa ditleliniki le tsone tsa dikolo the other challenge e re na le yone ke yone ya di-social programs tsa rona kana o itlhela e le gore yaanong palo e ntsi ba bangwe le ga re tsaya gore batho ba tla ko Tlokweng ka lebaka la go batla boroko ba tsile ditirong ba bangwe ba tla hela ka tshologelo ya gore e tla re ba le ko ba hete ba batle ditiro mme ba bangwe ba tsena go pale re helele re nna le diemo tse e leng gore di lebagana le council re ithusa jang batho ba mohutao so re iphitlhela re na le tsone dipalo tsa baikopedi ba le bantsi mo di-social programmeng tsa rona kgaolo ya Tlokweng gone mme e na le eng gongwe ga o ka nankola tse e leng gore dikgalo tse dingwe di ipela ka bo di bapalwanageng dikgalo tse dingwe di ipela ka bo matlotlo a tlholego a mangwe a re tlhodimela kgaolo ya Tlokweng gore gone mme ebile a ka gare le gare ga decentralization yana e le gore le ne wa marapo ga mme na le marapo a go ka dirisa mo go eng se ne gore na le sone e na le eng kgaolo tota kgaolo ya Tlokweng maitso e aperwe ke bagwebi ba le bantsi ke kgaolo e leng gore ga o e tsamaya ntlha tsotlhe e na le mo re go bitsang di-industrial area e leng gore go na le dikgwebo tse di tona tota mo kgaolong e mme kana rona re harologana le ba bangwe ga rena di tswa mmung mme le in terms of agriculture go potlananyana hela mme ba leka ka gore re na le bagwebi ba e leng gore ke ba temothuo ga o ka tshwara sentle go na le lettuce e leng gore e teng mo dishopong mme e lemiwa gone ka ko Tlokweng so ke tsone hela tse re nang le tsone mme hela ya bagwebi ya ka no bua ka decentralization ke tsa gore re e amogetse decentralization e tla re ha tsone dithata tsa gore re kgone gore re dire ditiro kana re itseele ditshwetso re kgone re dire ditiro ka bonako re sa emela gore goromento o motona a kgona a re tseele ditshwetso mme se se botlhokwa se sengwe se re tshwantseng go se supa ke gore maikelelo a rona ke gore gongwe re ithuse ka re na le mathata one a ditlamelo ke gona gore bagwebi ba yaanong re ba dirise re tsene le bone mo di-partnershipeng tsone tsa bo triple P gore re kgone re dire le yone council letseno gore re kgone re ithuse mo mathateng a re mo go one ke batla go tsenelela gone go ka gore bangwe ba setse re kile ra nna le puisano le bone ba na le gore gongwe e be ba ipela kana ba sologetse mo goreng gongwe re le hatshe re tla re mo go ibere mo re lehatshe leo ka dira sele se ka lone mme kgaolo ya Tlokweng ke ba re bo re tlhe re setseng re buitse re bobega bangwe re bobega gore kgantsa lehatshe le tlhalwa lehatshe ke dikgang tse e leng gore ke kono mo kgaolong ya Tlokweng gore gone mme kana ka re bargaining tool le tlabe le buisana jana le bagwebi ba gongwe le beile mo go eng kana le ka dirisa eng se e leng gore se ka ba ngoka sa ba kgatlha la utlwanna sone emma mo dikgenyeng tsa lefatshe gone go boammaaruri ko motseng wa Tlokweng re na le challenge yone eo ya gore tota ga re itse re a go baya batho ditshakae re setse hela ka sekidinyana se se potlananyana se e leng gore re a itse gore batho ba tshwenyegile tota e ke tlhola ke bona le mo maranyaneng ba akanya gore ba batla gore ba re petitione ba batla ditsha mme tsone di tshegela tota re na le sekidinyana se sennye mme gongwe ga ke takoro tsa council yone e na le di-open space maitso tse e leng di teng dipalonyana hela e leng gore tota ga re ka ema ka dinao ra tsaya ditshwetso sentle ra kopana le bagwebi mo kgang tsone tse tsa go tsenya letseno
re ka kgona le ha se lone le teng la council le leng gore re ka le buisana le bagwebi ba setse ba tla bagwebi mma ba leka gore re kgone re buisane mme gone re mo seemong sone seo mo nakong ya gompieno re ka ditlo dumela ra kumela gore dingwe tsa mengwe megopolo ke eng hela se se ka dirang letseno ka ko tota ko Tlokweng re na le megopolo e mentsi go na le megopolo yone ya gore go ka iriwa matlo a e leng gore bonno boroko bonno because tota hela ke ne ke tlhalosa ka council a rona gore e mo villageng e one kana ke re e mo motseng o le mongwe hela mme e na le babereki ba le 370 ba e le gore le bone ga bana boroko in terms of council e ha mereki boroko le yone hela ke challenge e re na le yone le council le ha motse wa Tlokweng o ka tswa e le motse e leng gore batho ba motse wa one le bone ba hirisa matlo mme ntse ga go e teng ga go wele mme tumelo ke gore le yone council gongwe e ka kgona go tsaya letseno gono go ya tshwaragana le bagwebi gore re kgone gore le ha re tsaya letseno re be re ntse re thusa batho ka ha kana tota rona a kere maikelo a rona ke go thusa bone batho pele maitso mme ba re go ke ntlha ya utlwelang ka gore ntle le gore motse o kana toropo kgolo motse mogolo ga o file le Tlokweng ka go tlile batlo ka pele mme gape gone mo motse mogolo capital go bo go nna le dikolo tse di kgolwane kana tsa ithuto ya ditiro kana re university tse di mmalonyana ka ha borwa ja ene ga borone jo le gore ga re bo gaohile le ene Tlokweng ke bo gora gore ka e le di university di tsa bana ba Botswana go tswa gongwe le gongwe le bone ba gotla ka kganye ya boroko jaaka ha o bua ke batla go heta ha gore gone mme ha re setse re yakanya le morahi re akanya le bana ba nni ba kgaolo eo bone ba reng ke ra gore jagantse le rerisana go le kae kana nana go le kae kana lona ka gore ke tiro ya lona le hirule le mekamekane le go akanyetsa kgaolo le nosi le nana ne megopolo jang le setšhaba seo se eteletseng pele mme hela tse di tswang go bone ka di akaretsang hela emma tota re na le mo go teng stakeholder engagement mo e leng gore nako tsotlhe re boela go bathong re tsaya megopolo mo bathong ke tsaya re tsotlhe tse re di dirang re le council nako e ntsi re be re dirisa megopolo e re e tsaya mo bathong kana e rona re tlang ka yone re le baemedi ba batho ke tsaya gore ga re tla ka megopolo re be re e tsaya go bone batho ba rona ba re ba eteletseng mme hela ga re batlogele ko ntle re inakantse le gore nako tsotlhe ditshwetso tse re di tsang kana sepe se re se dirang re be re dira se e leng gore ke se se tla kgotsogatsang morafe emma o no bua ka yana mo kgaolong ya gago gore ke dikokelwana tse nne ke dikolo tse di kgolwane e seng tota junior secondary tse pedi tse pedi hela le sengwe sono se tlhalasa go ke ra gore mo seemong se ha re lebile le seemo sa ha se haleleng teng ha re santseng re lebile tlhaelo ya melemo e lengwe ya dio tse e leng gore ga di ne goromente boroko re lebile jalo le dikgang tsa kolotlase ya maduo mo thutong e le gore ke dikgang tse e leng gore le tsone ga di ne puso boroko ke dikgang tse e leng gore go ka ko le mekamekane le tsone ka tseleng seng jang kana gongwe lona ka ko thulaganyo e le nang le yone go ikinola mo diemong tsa go nna jana e ka tswa e le ntseng jang tota mme kana ko Tlokweng le ha re ka tswa re na le primary school tse 4 go na le ya botlhano e re e solofetseng e ke tsang re e emisitswe hela ke dikgang tsa DM model e re dumelang gore gongwe mo bogauhing ha e ka agiwa ke yone e ka re thusa mo mathata ya rena le lone especially kgone ko di-primary schoolong ke supile gore re santse re na le batho ba Tlokweng ba bantsi le bone bana ba bantsi le mo dikolong tse di mo toropong le ene senior ya tlhoka go go Tlokweng le ene senior school ra e tlhoka ke dingwe tse di sa bolong go di tlhoka bogologolo re ntse re di kopa mme ga ke itse gore gongwe dipadisiwa ke gore kana re bapile thata le toropo mme hela ke keletso ya morafe gore le rona re nne le senior secondary school ko Tlokweng mme ya ka no bua ka dikolo re na le sekolo sa ithutelo borutabana ko Tlokweng se e leng gore le sone ke tsaya gore se teng sa re thusa in terms of bone a ka no bua ka gore kana dikolo di dintsi di teng di mo ga borone bana ba botlhe ba batla ko Tlokweng ba tla go kopa boroko teng mme ke dumela gore tota
keletso ya rona ke gore ga go ntse go tsamaya dikolo tse di okediwe ee re nne re oketse dikolo gore kana thuto ke yone tota re tshwanetse re maximize mo go yone mme on ya ditleliniki o buile ka ditleliniki tse e leng re na le tse 4 hela re na le 1 e leng gore it's a 24-hour clinic mme tota e le 24-hour clinic hela for bosigo kana e le kgang tsa emergency mme kana mafitlha kgosi clinic mme kana gone jaana re le council re itlamile gore la re ka tswa re senang mme re le re tsweletse ka gore re baakanye ditleliniki tse tsotlhe ka bone mme hela maitemogelo a rona ke gore tota le tsone re tlhoka tleliniki hela kana re primary hospital ha ne go ka kgonega mme hela kana another clinic lone e ka re thusang go tsaya dipalo ka gore tota le tsone ditleliniki tse di a imelwa tsotlhe ka bone re itlhela e le gore yone ya mafitlha kgosi ka ebile ko thokonyana ga motse o kgona go itlhela le ba ba tswang mo bo marua pula bo bontleng mo ga borone ga ba itlhela line kwa ntse ba tla ko tlopeng re itemogela dipalo hela tse dintsi tota kgotlaola ke dimana ke leng gore mogwebi o pegela kana mmeletsi o pegela ka seka palelwa ke go ile moga gore go ha go na le ka le kgwetlho go na le tlhoko ke batla go tsena ga mme ha re santse re le mo go yone eo ya tota ke ditse ke di kapetsa ga le haile ke batla gore gongwe ke go he sebaka se sa go di rulaganya gore ha re bua ka road map mme ra mile dintlha ka go harogana tse di ka tswang di le mo teng gongwe ha o ka etsa gongwe o e summarize gore road map ya Tlokweng district o ka re ha dintlha kgolo tsa yone emma tota maloba ha ka June ha ke ga kologelwa sentle ke ka June re ne ra phalape emma go re ne ra go ithulaganya re le council ya Tlokweng mme ha re le gone ko re ne ra ipapele yone road map ya rona e leng gore tota maitlamo a rona a matona ke ha e leng gore re tla be re itebagantse le stakeholder relations mo e leng gore re le council re batla go itshwaraganya le batho botlhe go ya ka maphata otlhe ka go harologana kana ke re ka ditsetlana tsotlhe tse re na le tsone mo motseng mme mo re ntse re tsweletse re setse re kopane le tse di harologaneng re setse re kopane le bagwebi setse re kopane le bone youth funded beneficiaries re kopane le ba bogosi re kopane le di-VDC re ntse re tsweletse maikaelelo a rona ke go kopana le batho botlhe gore re kgone re tseye megopolo sentle e re ntse re tsweletse le go itlhelela ditsetlana tse re di ipeileng pele re kgone mme nngwe e botlhokwa e nngwe ke yone ya go tsosolosa economy kana ke re economic revitalization e re ne ra ipaya pele ke yone e leng gore e rile ga government a supa gore o re neela dithata re be re dumela gore mme ano ha re neetse dithata re ka kgona go tsosolosa itsholelo jaaka ke ne ke supa ke bua ka bagwebi ba kgaolo gore a ba eme ka dinao re kopane le bone re ithulaganye gore re ka thusa yang morafe re ka thusa yang bone batho ba rona ba motse re tsweletse re na le di-event tse dingwe tse di tlang tse e leng re a go nna le bo business pitso re a go nna le bo private practitioners pitso re a go nna le bo pitso ya bomme tse e leng gore re batla gore re seke ra tlogela ope ko ntle pitso ya bomme yone re e patagantse le the girl child re sa tlogele ope ko ntle la itse re mo seemong sa bo GBV so re tshwanetse gore dikgang tse tsotlhe re di soboke re kgone re itse re thusa yang batho botlhe okay ga o bile o heta ka ya GBV go ha kana re buile ka dilo tse leng gore kana gongwe motho ka re tse di material bontsi ja ditlhabollo kana tiro e le lebaganeng dikgwatlo tse di lebaganeng ga re bua ka matshelo a batho le council gongwe o ka uma ka dikgwatlo tse leng gore le iphitlhelana le tsone mo kgaolong ya lona le aka gongwe yeo ya GBV no se hitile ka yone tse dingwe tse leng gore di teng ke dikgwatlo tsa matshelo a batho mo gae emma tota dikgwatlo tsa rona tse ditona ke gone gore re na le unemployment e go godimo lebaka la yone le dipalo tse dintsintsi tse ke ntseng ke di go bolelela gore ko Tlokwe re kae mme kana ke dumela gore mo nakong ya gompieno re oketsegile re ntse ra gola ka dipalo tse di go godimo and unemployment e go godimo thata ene ba balla cancel ka yone tsela ene ke supa gore hella re na le batlhoki ba bantsi mme ra leka mmaetso gore batlhoki ba gongwe re ba harologanye re nne le gore
ba se ba tlhoki ba mo seemong hela sa go tlhoka tiro gongwe le ha re ba thusa re ba bitsa bo temporary beneficiaries tsa rona gore nya ba re ba thusa ka seemo sa nakwana re itse gore nya mme re ntse ba leka ba bona ditiro le yone ipelegeng ya rona ko tlokweng e kgona gore e hire ke ngwa ipelege ntse e leng gore le ha ntse utlwa le hatse lotlhe go di kgona go ema ya rona tota high school re emisa mabapi le go dumela gore kana ha o emise ipelegeng ke gone ha yaanong o diretseng counsel mathata kana gore mongwe le mongwe tla be nna motlhoki le ditlamelo tsa bo bana ga ba gare e be go gola le matlhoko a tshwana mo borukutlhi le bone bo GBV ke batla go digela yana mme Mabogatsi ka gore nako ya rona e re sile gore gone mme tlokweng a le bophara le kana e le batokwa le ba amogetsweng ke batlokwa go tshela ga batlokwa councilor ya tlokweng le tshwaragana jang le bona kana ke re how are you reachable motho yo ka tswana le mogopolo ana le potso kana na le epehela e leng gore e ka nna sabe sa karolo ya ka e dirang mo tirong ya lona le tshwara jang emma tota ko tlokweng re batlokwa rotlhe la ha o le moagedi kana o tsile ka nakwana ya la o le mo o hirisitse re batlokwa rotlhe re dumela yalo mme anong nka supa hela gore o pehela o batlang go inaakanya le council kana a batla go itse sepe ko council re na la wa Facebook page e le gore currently it has 21,000 followers mme re ntse re leka go e launcha go isa ko bathong gore ba kgone ba e access mme re na le our toll free line re a e launcha soon mo bogaufi e leng gore re tla e supa mo bogauging gore batswana ba kgone ba e access mogala wa council a Tlokweng district council ke 365 5,000 mme le nna ke kgona go tshwarega ke le modulasetilo mogala wa me ke 7418 3942 tla ke go leboga nako ya gago tota tse dingwe dikgang re tla tswela re ntse mo botsamong ba nako re le lekola ka koo ke go lebogile thank you okay ke leboga yalo me Mabogatsi ke le modulasetilo wa council ya ka Tlokweng council ya ka Tlokweng dikgwetlho tsa yone gongwe di hapegile go harologana di council tse dingwe e le ka ntlha ya bogauhi jo council e leng jone le motsemogolo wa lehatshe e leng toropokgolo ya Gaborone